spesial buat para Winda Lovers. Tadi ada Winda Lovers dari Karawang, Masya Allah, terima kasih banyak. Salam spesial buat semuanya para Winda Lovers. Dok Mirna Aromi, Mas Yogi sayang, Dok Fatuna Irman, Mami Amora, Bunda Aca. Sejujurnya kula dianggap apa nih, sun serius wajar yang takon status. Waktu kian kula butuh pengakuan, sebenarnya kula ki apa nih sampean. Ya memang dianggap temenan, tapi kayak baturan. Ya memang pula dianggap calone, tapi belum dikenal wong tuane. Apa deal? Apa deal? Apa deal sayang? Apa deal? Apa deal? Apa deal? Winda Lovers Karawang. Yen ana wong seceni ngati, apa deal aja ditutupi. Jujuran sedelang aja sampai kula terlanjur berharap. Apa deal? Terima kasih. Mending jujur sing awit kian, mumpung durung pikiran dengan sebagian indah daripada kula kanggo pelengkap. Sun hubungan among kanggo dolanan. Sejujurnya kula dianggap apa nih, sun serius wajar yang takon status. Waktu kian kula butuh pengakuan, sebenarnya kula ki apa nih sampean. Ya memang dianggap temenan, tapi masih kayak baturan. Ya memang kula dianggap calone, tapi belum dikenal wong tuane. Virus Winda Dwi Lestari Official. Dok Mirna Almi, Mas Yogi sayang, Mami Amora, Bunda Aca, Dok Fatuna Irman. Yen ana wong seceni ngati, bis aja ditutup-tutupi. Jujuran sedelang aja sampai kula terlanjur berharap. Siapa ini Bapak? AJS sing duwe Aldi Jaya sosis. Aldi Jaya sosis. Mending jujur sing awit kian, mumpung durung kecilan dengan sebagian indah daripada kula wong kanggo pelengkap. Sehubungan among kanggo dolanan. Aldi Jaya sosis. Sejujurnya aan kula dianggap apa nih, sun serius wajar yang nakon status. Waktu kian kula butuh pengakuan, tobat sebenarnya